Ka Divine Saviour Parish Nonbah New Nongstone Diocese kala Rakhe ka Sngi Burom jaga Trinity Bakhuid haka balang Shillong mau kawa haka arpun riu terik jemang arhajar arhusau. Ya kamas Bakhuid lapan menta do upadar Rolandos Lengdo Parish Priest bala ai jingkran halor ka Trinity Bakhuid bat kamaria. Upadar Rolandos ulaong bangimla ban peipang bahaya ka Trinity Bakhuid Henry kum ki Kristan tada kajing perkat beriu kam Khubor shu ngidon kam ya kajinget. Ulapan syai bangi ki Kristan Katolik ngim mani ya ka Maria Bakhuid Henry ngi Burom ya ka namar kadai ka kemi ublei bat ka kemi jengi ha kajing long mensim. Wat hapadeng kajing pentut uslap ki Peit runget kilaya ya ka procession rengkat kijing duai bat kijing ruai syidrhem ban Burom ya ka Maria. Hadian ke procession ubrodar Colin Lingdo Marshalling Principal joka Saint Francis di Assisi College Sidley Nongstone ulakran halor kapang ka Maria bat kinong rim joka jingli Burom yaka bat ula banjur yaki kampla baka Maria kalale kamtam hakatma le pantu lapan kut yaka Sngi crowd ka jing mani sakramen na upadar Cyril Paryong Assistant Parish Priest jongka Parish Nonbah rengkat upadar di tender Lingkoi Director jongka NSSS but Faith Formation jongka Nongstone Diocese. Jisu tema betul jenis pelagi negeri dalam kumsum rasabenan kamta betul kam jara bisa na kabanta jongi wadia ki breo rogi okumta tiya kamaria kabade ka siem joki angel bekero khudle ni ong to duai na kabanta jongi kata kade ka badon kamtam ka jing em jongi but habagi ong kumta ni klem kop sarang bat ong ngala banduai direct hauble ni klem kop sarang ni ong ni don kame ka jing side lem na margi detang kinong pop tikade kata ka jinge hawai ni la ban ong hau jisu to duai na kumta jongi Andre kabadon kam bangi bela ahi dalade ni khot lang eki angel bukiru khoi bakin duai lem na kabanta jongi but sakawe kababun sin kiri boman ko ong kajing ruai mo kajing ruai ko ong kiri boman ki ben klem jing sngotu mo kumdo yu kon kin e ya pa klem ito kajing ruai ko ong kumta teng teng to kiri boman ki laban ben namar kim so to kim ito kim tep tu beliau laban mabeki namar kim tep pose teng tengi ki bala tep pade ngi penlong ya ki bakin ben bale to ngan ong bet lada philej se ki jak
Gimon yuble, yala kikut rangri. Bajisu, temabat club jenis pelagi negeri jauh. Dalam kumsum roy sabnang, kamtam itu akan kami jerabi sejauh.